ngina 15 cent kukhave kanjani konke lokho ngifike kanjani la angathi ibhadale kanjani indoda yami what happen ungazami ukucabanga neliseka lo njani lo na so I problem into sena ukuthi singafiki la siyakhona sive le ndlela ematima bengisatshela nje nosolo umngami worries a lot I think maybe mhlambe isyndrome abantu basifazana I don't know umngami worries a lot uyakhathateka strong up and I was like to her ebo mina ngithembele lo ngibitile yeah ngithembele lo ngibitile and ngifundise lokho ukuthi lo ngibitile ngoyento nginakekele yeah usana qualification lana yeah musikule ngabe uyahamba kuphi now but I said to her ngithembele lo ngibitile ngifuna ubone one thing kulo uyabona sifuna lo singa lo nyaka I want you to see ngifuna ubone uNkulunkulu ngitshela ukuthi she's wondering namanje ukuthi yonke lento leyinde kanjani how sikhave njani konke lokho sikhave njani like umangele ukuthi how come kwendeke njani uthi la ngiphumelela ngithi hayi nokhuleka ngithi ngawathi to for ngithi no khuleka be ready mhlawumbe ngizokusendela imali ngizokusendela yona ngathi kahle ukuthi I don't have anything udove emva kwesikhathi sengithi hayi nayo bisengenile and because ngifunze kuneliseka ngalo longinako so kusurvive la bazalwane ngicela ukuphinza lokho kusurvive la ukuthi uthi Nkosi thank you ngalo longinako lokuncane but now sathi angisebenzi anginalutho mara now uyabuka uNkulunkulu lo moya umphefumula kwaNkulunkulu phela nalokuthula lolonako lesitweni yakho lokuthi uve ukuthi noma indoda ingahlangani mara ish man yathi kunalento lethi ngivuke ekseni ngichubeke ngiye phambili uNkulunkulu loyo but udecide kungamboni uNkulunkulu asebenza emfihlakalweni ulinze kumbona asebenza public ukuthi bonke abantu babone ukuthi wena sewukunike 1 2 3 4 lalani bazalwane life it's more beyond that you can think you can have Paul wafaka nieva kuze ukuthi lesambulo asingabi I-display ya outside mara kube yini I-revelation ya inside niyangiva ngisozalana yeah angithi ukwabona ukuthi nakwende ngento lehlina kuwe uzathi no you know what funa ngabhume batshela man you know what I can't wait futhi sineke kwese ngoba sinenkonzo yane bufakazi lana yokuthi siyachuchudela ngefakazi hayi vele nya lalani noma ngikufakazi lobo phusha kangaka ukuthi ngifuna bangive ukuthi yabona sekwendeke 1 2 3 4 5 6 8 9 10 leyo ndo lekuphusha kangaka ufuna uboyicheka ukuthi umhlobo luphi lesilwane la lento lengiphusha vele la ihluna vele ukuthi ngiphamza amandla kaNkulunkulu noma ukuthi vele ngifuna bangibone ukuthi sengina 1 2 3 4 5 so you check before you can say anything you check ukuthi ngisho ngayiphi motive because ngilendo uNkulunkulu atoyijaja leyo kuthi osahlulela imotive yokwenda lokwendile ngathi manje shati ngifuna kwenda into lehle ngifuna kwendela sibani into lehle bese nakuchekwa imotive uthola ukuthi oh nede ufuna nawe bakubale kulabo ababaleli last week ukuthi bayendele kozibani bani automatically kuya kuNkulunkulu ngizero lo awukendi nix so ngiyakubazalana okay ngiyabule part le yokuthi it's very important kuba grateful kubonga uNkulunkulu ku every single day ngake ngathi kulabanye yathi mina ngibonga uNkulunkulu nathi ukuthi into leti litendeka la kimi uthi Nkosi thank you so much yabonga Nkosi ukuthi naloko kwendekile angithi bekufuna kwendekele bana Nkosi thank you ngibonga ukuthi uhambe nami ngowe lo ngihambise lapha ya kwendeka naloko ngowe lo ngihambise lapha kwendeka uma kwendeka ukuthi akusinguNkulunkulu lo ngihambise lapha ngendalo ucabanga ukuthi uNkulunkulu tongekela vele ngibonge yena entweni le wrong le ingakendwa nguye noma ingakavunyelwa nguye no ways you will run fast at no ways angifusavuma ukuthi angene kuloko ngoba yonke into lendeke empilweni yakhe uyibhekisa la kimi thank you Lord so kubalekile ukuthi singabi nepride singaphakami sibe humble
Going back to isemoni yababe the other day, humble yourself, asithi thobeni ngaphansi kwesandla saNkulunkulu. Kuthoba